TV mbetikire ko wate oganike mubango ya tukuri biashara yire yo bakwithira bekwira tukuchothe cha lamisi kumathaile na nusu cha oro mwanka tha chithira tukena tuthoma mantu kathomba yegie biashara ririkana twatanire na biashara akumatere mwanya kenda beta na mbere na tuthobethe na tumenyethia mantu yegie biashara chio kathomba ira bakwithira bakibwithe kire mubango ya tukuri biashara rwari tuliongeira nterechi ya makutano kire duka ekwendia nguo cha na tia twana rikana twana twari twana tutubosi na kinyachiari paraba kureta na bo kinyabo bate kuma utheri bakumba kwithira bakiurira gintu kimwe kana twiri tulungete Kids Palace Stop and Shop nterechi ya makutano na rwari tukumurika na kwari mantujegie biashara ya wendia bongo cha twana karibu sana tuve kwithira tukithoma mantujegie biashara mubango ne tukuri biashara nige kuretera wambita muthoni wa KIRIAMANA. Okay, ni bwega sana ngwate mugeni wetu wantukuru arekenda tuthomithe mantujegie biashara ya wendia bongo chia twana karibu sana. Asante. Kende mutegeri wa Meru TV mwire rito ryaku baraba tuwiche bakumenye na kinyora ukona itare yawe eri mbere obe kwithira kumenya kuruki utwire mimbi na umite wita watana ina kinyocheri. Mugeni kwa mari yetu mbetawa Caroline Munene. Na prefer gwetwa Caro Munene. Nchiareri ndereri Meru kwetu ikatheri. Na ini mwene Kids Palace Stop and Shop. Karibuni sokuru yongie Kids Palace Stop and Shop na Arua. Nibwega sana Caro no tunyabo tu watu geni kirinduke ku ya Kids Palace Stop and Shop. Wow, antumbere tu Kids Palace kenda tubokwithira tugitaniria obwega no ibano tuboto watu geni kirinduke ku ya Kids Palace aroba kudro kibide biashara na kwendia nguche twana baileti kuona wena nguche twana twatu ale nguche twana twatu boys lakini muchiari ura ni timwana oke inkuona ate ache kantu kamoka na twile akarara umako au ndukene ku indwanira kwambiria ndukanya kwendia nguche twani na are umire. Ambugenge kuranta thugana yang lombite biashara lakini at some point ndakinyanda igwa I want to do something different ndathugania nkarugura biashara athafu ndamenya ngogira mpenda gwitambika kwa ngwiri twingogetwana kundambiririe Kids Palace yambiririe na gaskuru gatwana preschool in Nairobi 11 years old. Wow. Na ndi last year ndikuthugania inkwenda ku expand Kids Palace ndathugania Meru ina opportunity ambije Meru ndete Nairobi Meru ndarugura Kids Palace Stop and Shop kwa hiyo ni ndaije ndita biashara yana onda expand into shop ya ngushiana ntobiana edera wekura turiana arimu ibamenyereye uturia ibi twenda kwendera twakura kwiro at some point wakiroki uchoki wira mwarimu ndenda kwa mwana biashara akanokira akiwa chelo konenda kwa mwarimu ndenda kwa daktari ndenda kwa pilot marito ra manene ore akembije the interesting thing indaije ngandikwa ngugi njega so all my life ndathomere bwega mbije ndenda ngugi njega ndaije ndenda gwita ngugi Nairobi lakini ntathugania maisha yakwa nombe mfanyi biashara and ndaitere ngugi tugio 24 years mbitete ngugi until last year for 24 years lakini biashara yambiririe ndatonyere into biashara about 10 years ago but ngikora ntathugana yankari mfanyi biashara oni ndashira kwe antu bashiarirwa bagwita biashara na kwe antu bashiarirwa bagwita ngugi na ndaije ndi baraba shiari bagwita ngugi ko biashara yejire ndi kurama waitirime ata biashara ne kenda nende waruka kuna moro yeye nturu wambire biashara like nyake 10 tugere tegintu ndabangite oni turagwita ngugi NGO sector wije NGO imbesha ciao meidonas tutumaira kugwe antu gwakinyire ndabute kubutwa ngugi funding yethira ndashithira ntina mubango ade wiro ndashirire itekari kinya ntuko mbithirwe ntina bakuthithia nontu ingutegemea ngugi ndete wiro ndambiririe kuthuganiria kethirwa nti ngugi nkaga ngugiri ni ate ungi mpumba kuthithia niro ndatonyere biashara ene ndambiria ndauga Kids Palace daycare and preschool in Nairobi no yokura lakini ndendelea neu na bado ndingugini na ndi last year umsanda jwathira buga Trump happen na ndashidra full time biashara na ndatonya na ndina maguru joja ire kuma last year biashara ne twana no twatonyere biashara ne kwende kucha twana na utatonye biashara ne kwende kucha twana kana biashara ne inge nyingi na kuna biashara kadumba iro kiuba kugwithia main purpose
yakomba kwithira ukihitonya biashara ni kwende nguchiana ya riri ambuge gutonya inya biashara yana mbere mbija kinguo kwe gintu mtu igagwa tukimugwirite tumite passion niyo ntubara mbagukire inyo tukukathithia yani ukaigwa tu excited inya gwita ngugi all the time inya rete na ite kwa a lot of profit. It's a passion. Oni na ndi mbuga biashara ciakwa iciana tugena ndeta skuru ni ana ngukuria. I'm at my happiest. Ko nyankithugania kurugura nduka Meru ntathuganiria anga nguo anga cia antu banene nya kuribeja iramba kagwinya tuturetere nguo cia antu banene lakini bigagwa nkoro wekwa ikeana kwe wana wananiguza au bigagwa there at my happiest nyangita kugura nguo ciana excitement iwe kwithira kwenda mwana akara ina 13 we mwana okwa thongoma kaboi gaku kathongoma. That gives me that motivation ikona ndi ndasetre mantu jana ko ukithuganiria Kids Palace ndaije niyo biashara ngaitayana nkurie tu biashara in kids business. Ukiambere biashara maybe ya kwende nguchiana kana kuika nduke kwende nguchiana maybe womba kwithira ukiailia kira ndategaira iku provide ndawe ikureta Nairobi Meru teu equality ndashira muciari akethira na gucwa tuge netete kwewa mwana na kwenda antomba kona kila kitu anto aeja agura eta supermarket agura tuge diaper ete ange agure nguo ete ange agure chupa cia kwa mwana area ndajurukana area one stop shop alafu ndathugana area comfort ya muciari tuge 8 months ntwathiuru kana utaunire neje kengare ukaneja bikibi kaneja tuguru twawe akuruke atumukaribisha thide shopping very easily konda thugana iria something ikusavu aciari plus nya mwana gwa no gushopa mwana okwajo no weja mwana okuna na bado buga shop etira mtu kwambenda kwenda kwambira biashara nethera aino bwa muno tikithira we kuyubwa wari abubo kuya nende kwambiria biashara Meru no kiwa miaka mingi mno withire na Nairobi indari na ugwa kidogo mtu Meru keoni new area lakini ndateka Meru nkona Meru ni ukura ko nkona opportunity i worth the risk ndashira njije tate lakini ndimenya ntigerete kauga ambeje buga tankarugorere mata ande tankathugania onge lakini buga biashara ukajokia opportunity na ndi ugakura ni okuringana na ore Meru yumbitana ndoga na ndi ambeje ndimuritwa wa biashara Meru moniora biashara Meru citagwa na nyunda ejero na kogwa kidogo no tunadenda dukani antu bakajukia ate lakini mfanye biashara usiego kochi unajirusha kwa uwanja eno tu biashara yekwende nguo te kwa ke Meru akwene nyingi mno chi Meru na nukwenda antu baliungira biashara ku kaito ko kaita na bo promote kana withira bwina customers babaingi nindi babugo bwitha so different ile to bakwithireke bwito kunki kenda antu endira kathwani kura ngucha mwana endira kathwani kura mwana kiratu kyawe kindukireke yambira akine when Kids Palace. First thing iko balance quality na price. Nto imbije inyani ngorera ngira ya kugurira na bakwa into ndona gintu gikiega gina quality price is very high. Kana njukie gintu kingi price is very low but the quality is not good. Oh my thoughts iko balance the two. Whether gintu kia very good quality at a very good price. If the price is exaggerated but igantu nyawe ngoko guirirwa. The other thing is uniqueness. Ntekanka uga ntekwenda mwana okwa umara karinda au anaponde town kana kaniseni tu karinda ka ubekirite. So I also think about uniqueness intobira to kwendya na to meet that betang soko nendiningwa. I believe in the very good taste. Beta intobira beyond the bindukene je hand picked betanga tekanka beredre itonyomora tu tomotundu bitera tunde. Then I choose the best. Ko it's about quality, price, uniqueness and the service. Utekeje withiro gutonya ndukene ukuthiuruka wengo tu ukuria na ate ukwenda so inyatwi to focus on service to the customer. Endro kwariria quality no kwariria pricing. Yoni mantu jaile wiwa kwa na biashara bakiariria mno nukwenda gwita kura kabula na karake ya kabisa kalinda karake ya kabisa lakini watrima karake ya no kokena becha ira nyingi tithira ndwethera wina varieties akiendora karemwa ni good quality omba kwithira at least yana kara ateja umaro theri. Ora nkuga inyambere no weje irangare ku bikibikie ku maguru
Kids Palace ne everybody. Inyethera impuri thokone ya wejere kugura nyanya au gantege imbi bwenda yaja. We have something for everyone. Nenya uria ungituthithe ya twikulipa pole pole. Weje wone kaguge kaguga iko mwana okwaga ikire na birthday June. Eja inya January ka February ukaguka iko kwenda twetekanirie bei. Uria kitu kidogo tugapaki twije gakaika na bel. Na tugwikire wathiria kuri ojukie kaguga. Ko twina something for everyone. Nya tukiariria quality. Itogeraia ku make prices affordable kimuntu wonde. In every business and roba ingi bakienda kwambira biashara na mtu akithire na biashara akiri newe thina ithere capital ukienda kwambira biashara mimbi ya kwendia nguchiana ya uwe probably kana roughly mtu abatikira igwa tire tubecha no twana no tunende kwene nyamu kwambira we nyame na chiringi kana akindo kwambira biashara thina ikumenye biashara ire kwenda kwambira kiuria kiwige kiumuno ikoringana biashara tugena ndende ngiambiria nduke tugendaria 100,000 stock iria ndingika imwanya muno na mtu wina half a million tu ndimbuga ute mbesha uteambiria biashara acio amtu ambairia pole pole mtu nyanki ambiria ndukete kandari mbesha cionthe at some point lakini ukambiria somewhere na ndio ukakura kuma au kumbuga mtu kwenda kwambiria biashara ukauga ntungani ambiririe na milioni wetere wone milioni ambiria ngirie gana iwe na cio wambiria stock kidogo witewe kuraia biashara ute biashara ethairu ekurie kiambiria yambairia pole pole riu na ndi wa mikuria ko ntekwira urenda nyawe na ngirie 10 kana ikuringana mtu aria reo mtu different lakini mtu atiburi kwa discourage mtu atena mbesha nyingi no wambirie tu kidogo riu akurie biashara ekukumira okay ni kwega sana Amanda Karo kwina mtu akuria atire Karo kuma wambire biashara wendia obungucha twana no tire biashara generally wambire 10 years down the line ki biashara gicha iromba kwithia nuko menye ukiambire biashara no withaira wailete ukona nukwenda kuona gantu akichomba abiashara bamita profit akinguchiana kana ki biashara ya wedi bongu ni ataumba kwithira kimanenti kendo utira kinyandethera mburite rinda ri chiringi ngiri enke yambenderie mto kwa chiringi ngiri negana aigana ire ako ironka manenji kuri aro nyumba ni ronka manenji gwichonera aro gantu. How do you price? Pricing ikuringana nandi different factors. Tugena ndi kugura nguo ndamegura price fulani. In addition kugura nguo kiuria kira kingi nchura i cost iriko ingi ndatumira kenda nguo tuge kwanza transport nguo ekauma na aria ndamegura ekinye Meru plus ndina mtu kwendia nguo na ndenda tara mathabu jau jonthe nkamenya nguo nkamendia migurire ngiri lakini nkamendia 1200 ku make profit lakini ngatara nkona no mendi 1100 na make good profit then no mendi ona ndira sima mathabu na jora moja tare ndukarega kuthithio gukwendia biashara ukwendia asara andira thithia biashara iko land teja na iratu ndarega ku record immediately by the time ku record kuria na ndigi ikukiaria how much na ndio kethira ugurire kiratu 400 nwenderie 300 ntununganirie bionde na ndiko tara mathabu kienda na ndio menya the right price. The other thing ikuthikira customers wetu customer omba kuija kwira ai ndenda kiratu gikira kini bei we a bit high and mbuga ndirekire tana ndira to bia school shoes back to school shoes to abikirete 1400 lakini yathikira clients bakauga kiratu kithongi na ndenda mwana okwethirwe nakyo lakini bei we a bit high na ndikashoka ngatara mathabu jakwa nkona kiratu bino mpiende 1200 na bado kona profit na nkabiendeka bikeja bande twena sale school shoes from 1400 to 1200 ntinda tare mathabu ndo na 14 was a good price lakini biteko move customer ibako to feedback to adjust price yeto kuringana na feedback ya clients so long as kwena profit however small itona ntuba ikimba bakyambirire biashara na iko bakwithira bikiria mweri yumu mwaka chikabira kana bakainga kuringana na wana nurite biashara na maybe for 10 years ndio bakwithira bi contribute. I think the biggest factor ikungania onikaro na Kids Palace bau ni antu baire different nandi nyoke jazo okenda kugura gintu na cash utekwa ne Kids Palace tandi ko separate biashara na mwene biashara mbona ndio the hardest part oni no mbeja kwenda hairband cia mwana ukwa mbeja nkagura ta customer in fact mwene nduka mwalio kara ambira
hakuna kitu toka kwa duka kabla ilipiwe. Au ambandika list into byako nyandenda snacks bejana na wako. Ambira list yekuteje nkagura rero ngeta nandi ko separate biashara na mwene biashara inya in terms of banking. Oni utembekira mbesha kinambikwa wekera till number kana ore ya cash twekera till number. Then at the end menye profit nka ethra nkairea kana ntumba inya kuirea no lazima ndie cost sio ndekenda nani kumba kuirea. So the most important thing go separate the two. Kenda biashara ekura no tonande ndenda stock ndero flannel ikozira nkagura na ethra mbesha ndikire muko ndetera ndo na karato gangi gake gandagura and go separate the two. It is very important. Na mbona no yagwitha ya biashara no tukone ya ibo bo muke ku separate biashara na mtu wewe no tukwethera mu no tunende uyo tuoka ukambuka ndina twana inkwende mutiana ini mwene nduka so inyana bako betakira tukira bakenda bekire evire bakenda bekire no tukwethera bo mu ku separate between a business na the one of the business. Mbuga imbi nonto ethra inkwenda biashara ekura mbuga nkamirete kura ando kethra wenda vision ya biashara ekuno kwende kura rasmo separate ande tishite na idhero ere ari kuongwa lakini mbona eunyo yoraga biashara nyingi nonto imbeta ndukene mtu ambira usieke kwa till nieke kwa namba yangu kwa na ande biashara mwanya imbi ukwenda biashara ekuote difference lakini mbona ikorega kuibanga mbona ikorega kuibanga nonto nande nkeja kauga mbikiro mbesha nonto ndina shortage mahari so nande balance yunga balance yema ukujunga aja dhivi ate unde accountant by the way kumbuga I think differently nonto nande lazima nchibange lazima online madhabuja ubweka from the word go innocent culture nonto nande to konduka na izi nyankenya nkenda gento kampenderia ta customer nonto nyani mbuga my first customer ndukekwa. Okay, anibega sana kuna challenges kana iritaria abira kwethire tugekulukira kumawe kwambiria biashara yeya wendi mukucha twana na biashara igire ingi ira wena cio sikithira no bo rutariria those challenges na natunge tukitio overcome kenda itira bado biashara itita gono kaite tunapere kuendelea. I think challenge ramponete na nduka ciana ino nduka ciana ni nyingi mtu no ete inya nguciana cienda gwinya supermarket no ete inya magunas ukona turato na ara turendio 400 na gweja karo akwira 800 and that comparison na manto magita jama ingi anto batumba ku compare quality ikira to kia black na ya skuru kanini wholesalers barendia 300 karo arendia 500 nande anto batega aboe ka the difference ikira to kia black ya skuru lakini kwa different brands different qualities and the biggest challenge has been where is a customer kila tobo fikirie ndio no tu quality no whether woneta kenge kigwanene yake oburu lakini price it is the same no to kiki different quality hiyo ndio mboneteri one big challenge ira tukwitira Meru ake biashara kwethera kwina mantero batikuthithia rero tuba kuthithia agichopa chita one rules and don'ts ki biashara yeya wendi bungu nimbi byongo biro chira kinyangia kwambiriria kana ngia kukira kinga chora ku expand my business abikia ko tukungi kwina mantera ila sima mbwithi na kwina yarante umire kuguthana ndinda mbwithire in my first business na tonere yagita boya inquiries ku separate biashara cause iwi ithi nandari nyo halafu wengi ikwethera wena system iko support biashara na nkiuga system tuge nande tankeja Meru ndaije nkienda ya M-Pesa ake to kwendia cash ndira iwubwe gambere lakini nande wejo kona yenyewe customer ba Meru barenda cash mtu neje na ready cash ekwira ndenda kira tukio na imbesha tishio nande gwikira system kenda biashara ethirwete kumia ethira ikuga cash card deposit immediately aja to na point of sale ko it's easy to monitor imbiendwa mbesha whether iko tonya till kana iteko balance the other thing donere iko kugura into in bulk kento tethithia na kento da chencheri kugura ngeta nkona karato kathongi nkamenye kuri baraba Meru barija kugura irato bibi nkeja byo in boxes na ndinda kinya na nkethira ngai batigire gwikira turato toto kana that's not their time and one thing I have learned kureka ku overstock nkagura in small batches ga test markets ndona karato kau
kanaweza na ndingeta kugura vingi anto kugura vingi mara moja and that's one big lesson I've also learned na nimeadapt akinguchia kuko ina mturago supply yaka ni wengo bitazo ko wacha ndechongo kwenda bitazo ko ngachagua lakini kwenduka nande ndamenyereshi enda yangu injeka ko unonchukano lakini bado every time data mbethaira nindiora vyurukano ntunkwirire quality is important na uniqueness kuno ndiuruke non tinde thoko the whole day kavyuruka nduka chonde nkona nande nire kwina gantu kara nande ka go fit my clients nkagura ko bado no mbetankagura ningwa ndira kinya kuga ntomera kuga ngira ndaninunua last time ni yake box moja bado no to ikira gweta mtu ampakira wrong quality na bado price nande kareta vena kana client ategurwethera tugenejere agura something nejere tuyagura lip gloss na nemugwiria akija kairere there is very poor quality ko no bado nimbe tabo kondeni akinde iguru nera turi thai mitandao yokinyaniria kana social media nithirite gichetha a very big role kiri ukuria biashara chetu Kids Palace ni biongo bukugwithe mitandao nekenda utira people kinya barabe kugaya iba kumenya about Kids Palace na kinya mtu wethira ra kusend Meru no wethira bukiara riro kulukira mitandao yokinyaniria na ka make orders chawe na ka delivery. The Kids Palace are active on Facebook. We're also active on TikTok. We are building profile yetu Facebook na TikTok. Tutera kinya IG ka Instagram bado tutafika huko. Alafu mtu ona namba yetu inyaweja on WhatsApp you still get the service. Wale mwakweja ndukene bado no to chat on our number na we will do our best to serve your needs. Kaitara warurire duka ya wende bungu chatwana tichitira kuna customer umwe uraire umuserve na wigwa I've done my best na kwena kinyoro geire waigwa nyakithira akura mari akwena burato chumbura na kidogo customers is different no data mtu antu bategua nene kwa customer ukeja ende ginto na agure dandero that's the best though lakini kwa ongeo ukeja ako stretch kidogo na kwenda kuona ithra ngua kwenda na kwenda kuona nguo cionde price cionde bado i customer kwa patience ukaikia miruki nyakwira gontu gate ukugwira ukaikia miruki kwa mwenderia ugetekaniria nonto nande thina kira muhimu ikuthikira client ambere nguwe ntamenda nontubona nona ndira thoma ambere bei yewe iguru muchwire nge mwereje different price ni ukugwirwa mwanka twetekanirie kira gika ireka gwiria customers na customers baraba ingi betana bagashoka kairi. Okay, apart from social media teaching bibigibu with kikenda utira Kids Palace kuba kutreke meneka Kids Palace aja nande twina mieri ina ko bado no tukugeria kwira antu twina nduka teje na ito ku appreciate mono Meru TV bodo twari nande kwira antu kwenduka teje Meru. Thank you. And then of course to that twina a lot of walking clients mto tu kurukirite hapo kuoneka no umete stadium akeja kuriunga mugiga sondo choja akamwira karibu kuona ni bure akeja agatega naro no agure gatamba kama mira na rojo akejerira tubya mwana so we are open mirango yetu ethero erugori anyone can walk in on in between you. We mu biashara ni ndwethire tukithoma ki biashara a lot of lessons. One ikomenya biashara eje nonto anto ibagira yo ku expand tauni nkirugore ndeje ngu chiana na nande kwethora we open ku learn nonto tukurugora tutari tugena iratu tukarakara anto bore nande bwena ngu into ngende gutekere inya iratu biejiro twakarakara ndo ria tugekira twinto twa ana twa mutundu inyanto banene no wejire ukajukia something emutundu nande kukira market na ku adjust as you go lakini nya withikaira market ikomenya kwi boundaries nande torango kwira mukura kagende boterete nyangu cia antu banene ungeje nyanto aruminya twitu kwenda na tabwene into binya kuroba ojoki into bya mutundu antu arume bo imbi botwekira so being clear vision ye kwa yari ana onga stick na ana as the main business nande totungi tu biashara tudogo lakini the main one is business kuthikira clients is very important so tunande ibo ene biashara yetu nkaga kuthikira clients then biashara itabaki tu. Akwena mtu akwenda kwa vile biashara
no wethire maybe biashara wetie bongu kana ethire biashara rengi ina kithwani kwambire biashara as a business person ni ate ubikio mwira kenda agitonya biashara atonya akimenya kwina mantu abatu kwithina kuna yange ate batu kubakwithira kikuithia. I think when a business rules she the radio standards leo tukuga nandi go separate biashara na mwene ku manage mathabu jaku bwega imbona the mistake imwe antu bathithaia narwa kwendia tuge ngiri 3 tiu ngakarate ka making money lakini lazima ukarende separate sales na profit nto ndenderia ngiri 3 lakini nto biu ndabigurite ambesha ingana arentio na ndino kwethera profit ya 500 lakini no kare ugicira we biashara na lakini uti biashara ore no ntore okwendia waita cost ya ku negative ugo tara mathabu jo to the point ukamenya we biashara eji nanguka. The other thing to kwambiria biashara ikomenya biashara etepika immediately ikwa patient na kudu ugaitangogera lakini wije it will take time biashara epika but still kwe nyoka menya ndirarugura biashara nira minga kumenya yes biashara etepika immediately lakini how long should I give it utekethirwe uketa utumire mbeca ciaku cionthe wigira yo kuria biashara ida buga 1 year later ndarugurite tuge I have opened a salon before ndarugura mandwa first 6 months no ninkuria kila kitu wekethire tigurire nyarujero kunywa baraba iku kwa kara nandi watara mathabu jo wathiera biashara eji nyethanko geriari paria marasma bamwe nande thera twenderekana tuinge kukarande na ku analyze how it's doing etekethre mandwane asara month tu asara muginya ke gweta inene aga wije bwiri gweta profit yegita lakini ndekethra ire wale ire connect hours lazima mfanyi biashara karende achuli what am I not doing right kana biashara eje i location kana imbidena tukirekeria lazima withire wina ritibu go tikethera fona withire to manage tekethera wina bana na bara wandikite kana ro kurikira ngui ibibiongo wailete kibo kenda ubangu ino bepicha biashara ekwa tugenande kuma miaka nyewe yonde bitete biashara I depend on my staff tugenande nyetha ira nire school bana itu twingo tronkomba ikwethera ndeke rasine shonde for the first thing tegankishwa mtu biashara ya attitude ocho mtu kwenda ngogizi ingoge akagwirirwa na ndethre mtu kwenda ngoge ingoge akagwirirwa ni mtu kona tugetania no in terms of the basics communication itugwitania na ndino twambirie ngoge end over time ndamenyere nyako kweo kinyoko na undo na teka twitanirie ngogira kitu twitanirie uka make difficult decision mfanyi biashara ndira simo make difficult decision cha kugojo bure kwendo mutethia lakini tutekwitania bwaga wa mu release lakini the most important thing donere nkamenyera staff bakwa unimbuga take care of your business take care of your staff and then take care of your clients kongugekwa ikumenyera staff because they are doing a good job. I also appreciate but if makosa how do I correct them teja mushautira nonto binadamu kama mimi nyawo no make mistake ko kumenyera my staff na baba amenyerera clients Tebeka sana Karo tukirikia mtura kwenda kumenya ina Kings Palace iri na kwenda kuyakona ngwira bukwendia na kwenda kuyakinyakura na nethirete maybe nya for a long time we twarobika kuya karande akawira mwana okembu ina obika kwithira kiona Kings Palace Kings Palace stop and shop Makutano Meru we right outside Kinoru okinya Kinaru main gate Kinoru stadium main gate au thokoni watandu uko na Kings Palace stop and shop karibuni sana. In fact how many meters 10 meters from Kinoru main stadium main gate ni otore kwena parking bugere no ways yakayo nyaga toka karande. It's a very good convenient location. As social media platforms kana nabachebimu our social media platforms TikTok na Facebook share the Kings Palace stop and shop. Kings Palace stop and shop and about CBC bauga Kings Palace stop shop and shop. Alafu namba yetu shavimu 0720 517 517 Kera 0720 517 517. Are client bako My clients, both current and potential. For those who have shopped with us, we don't take it for granted for your business.
Barabateja Kids Palace, potential clients, karibuni sana. Kuona ni bure, no weje ugatega ukauga ntegura naro, lakini no weje ntuku wengi ukagura, you're very welcome. Na weje gwirwa, tell others about us. Weja wigua tira gwirwa, twire twibatu tuone how we can improve ourselves. So karibuni sana, wenda anything children. Tuga head to toe. Kuma headbands, hairbands, okay, na ma vest, na nguo turinda tugurana, all the way to socks and shoes, boxers, anababo kurakura, penenya boob tops, anababo shiara, feeding bottles, breast pumps for moms, breast pads, so everything kids and a few things for grown-ups so that we can also be beautiful. Wow. Thank you. Nubega sana Karo. Natokutikiria kuya Kristo chetu cha Meru TV. Otuwakanye no tuwatogeni akirinduke kuya wendia abongu cha twana tukuthoma tukumenya tukuona nguo na tukomba kwithira kinya twicoka twina baraba tuthiatirite ba Meru TV atukethira twicoka kenende kinya batu tuwata kantu kamwana kamwe akenda kinya twi ana betu kwithira abakiwirwa mutagerwa Meru TV lionga au Kids Palace nterechia makutano atwerwa 10 meters kuma kiringiti ya Kiniru Stadium ukomba kwithira ukiona kwina kibao kinene kiandiki Kids Palace kwe ube kwithira ukichurira kantu kaku we mam na kinyanende bwabata urire mwana akaito kawe kwina nguo kwina iratu kwina bya kugwata njwire indo ikithomba abebe dukene ya Kids Palace na ingwetekia wale ike gutonya murangoni wa Kids Palace utyomba kwithira ukiuma uthari mubango ya tukure biashara ayo ba kwithira yo kwire ntuko chonde achiala misi kuma 3:30 cha oro mwanka 3:30 ni wambeta muthoni wa KIRIAMANA kuleta mubango yu wa TUKURIE biashara.